Je nitwa Pape Fati, nkaba ndi umukinyi w'intamba mu rugamba kandi umukinyi wa Maranti Chelsea yo muri Swaziland. Ubwa mbere na mbere nagomba nshimire Uburundi, abarundi bose na nyakubahwa umukuru wa federation Monsieur Reverier n'umuantreneri wacu Nyongeko Olivier kumamagara umugwi nserukira gihugu intamba mu rugamba. Mimi ndoto yangu na reve yangu ilikuwa ni kuchezea timu ya taifa hizi qualification za kukalifie equipe nationale mu Coupe d'Afrique. Hivi naona kama vile ndoto yangu ilikuwa kama realite. Lakini nilikuwa na reve siku moja ni kalifie equipe nationale mu Coupe d'Afrique, na hivi ilifikia. Mungu mkubwa, na nafurahi sana kweli sana, zaidi ya sana. Na kingine nilikuwa nasema ni kuhusu nilikaa mwaka umoja na nusu nje bila kucheza. Nilisemekana vitu vingi sana, magonjwa, baroho, nini. Ila namshukuru Mungu, kila kitu ni mpango wake na kila kitu kinafanyika kwa mpango wake. Mungu amenijalia niko sawa, sina ugonjwa, nimerudia kucheza na nacheza machi kila siku. Na pre-match ya inamba samedi tulimaliza kucheza, dimanche tukaona familia, lendi tukapumzika kidogo, mardi nikakamata vore na rudia huku. Hiyo nikafika mercredi asubuhi na mchoko, nikafikia kucheza machi usiku. Tulichezea nje ya vile yetu, tukaigalize machi. Mafatige ziko, lakini tunamshukuru Mungu kuona tungaliki hai. Nilikuwa nasema nashukuru sana kwa taifa ya Burundi yote kwa kutusapoti na kutuombea kwa ile machi kisi tulijikalifie, na Mungu azidi kuwa